Nikad Srbi u Crnoj Gori nisu bili u podređenijem položaju nego danas. Gotovo da ih ni parlamentarna opozicija ne primjećuje, niti pominje u ovoj kampanji. Svi hoće da riješe pitanja zaobilaznica, kolektora, prigradskih puteva, ali niko ne da posao za Srbe, niko da riješi njihov status. Možda do sada uzaludno, ali ipak uporno, glasno i iskreno naglašavamo da se borimo za prava Srba koji ćute ili očekuju da će im njihove trenutne građanističke partije pomoći da se izvuku iz nepodnošljive nepravde koju trpe jer im se glas ne čuje. Gledaju u svoje trenutne parlamentarne navodne lidere, očekujući da otvore vrata pravde koja će im dati uzorno mjesto ne samo u Podgorici, gdje bi svojim radom i znanjem bili veliki zamajac napretka. Taj decenijski san nikako da postane java. I kako vrijeme ide, Srba je sve manje u narodu koji je igrao, a i danas svojim brojem i potencijalom može da zauzme značajnu ulogu u razvoju društva. Riječ im je utihnula jer su izgubili glas podržavajući svoje navodne, odabrane vođe, od kojih neki nonšalantno, a neki vikom i drekom više liče na poznate diktatore. Mi smo tu toliki koliki smo, da kažemo iskreno, da je strpljenju i ponižavanju Srba došao kraj. Došli smo do ivice strpljenja. Društvo se kreće grebenom koji vodi u provaliju. Tu je sa vama srpska koalicija, čisti i iskreni Srbi. Ona gazi hrabro, postojano i bez uzmicanja, tim sve strmoglavijim putem u koji srpski narod projektovano uvlači sistem. Uz vas smo. Šaljemo svoje jasne poruke, braćo Srbi. Probudite se. Sjetite se svojih slavnih gorštaka, predaka koji su nas stvorili, ime nam sačuvali i vjeru pravoslavnu branili kao svetinju. Vatru slobode upalili i predali nam da budemo poštovani ne samo na ovim vjetrometinama, nego i da nam se dive van granica Crne Gore i srpstva. Braćo Srbi, oslušnite, već odjekuje ovim našim planinama, pritisnuo nas je zapad, izgubi smo slobodu, postajemo moderna kolonija po ukusu poltronske administracije evropskih zemalja. Nije smo brojevi, niti procenti, mi smo ljudi. Ne zaboravite da smo stameni i časni, da smo najveće blago Crne Gore. U našoj prelijepoj Podgorici živi 24% Srba, a samo je 2% zaposleno u državnim i gradskim službama. Naš prioritet uslov nad uslovima je da svaki četvrti zaposleni bude Srbin. Jedino na taj način smo spremni da uđemo u vlast u Podgorici, da razgovaramo, da se Srbi pitaju. Da zaključim, hoćemo modern grad, ali ni jedan, pa ni naš grad ne smije da guši i sputava ljude koji se nisu snašli u procesu takozvane tranzicije. Sva prava svima, jednaka prava za sve. Zato srpska koalicija hoće da njeguje podgorički duh i prigrli one koji žele da ostanu zbog svoje djece u našem gradu, da svima damo iste startne šanse. Autentičnost našeg grada i ljudi najvažniji su naš prioritet.